Još jednom dobar dan ili dobro večer. Znači, ovo je webinar na temu blokada računa, kako izaći iz začaranog kruga dugova. Ovo nam je treći webinar na ovu temu. Trudimo se da ih održimo onako svakih par mjeseci, pa uvijek se skupi nešto zainteresiranih. Zašto su ovi logići i financira Europska unija? Osim Beona kao komercijalnog rješenja za restrukturiranje dugova, tu je i Padobran, naša udruga koju smo otvorili 2019. jer smo jednostavno zaključili da nam se jako puno ljudi javlja kojima ne možemo pomoći iz nekog razloga kroz restrukturiranje dugova, ali isto im je potrebno savjetovanje o dugu ili takozvani debt advice. Tako da se i tim građanima trudimo pomoći sa savjetom, individualnim savjetovanjem koje je uvijek potrebno. U tijeku nam je jedan projekt koji se zove Dobar savjet Zlata vrijedi, gdje su u konzorciju i udruge za zaštitu potrošača i to je neki širi okvir kojim se bavimo, znači zaštita potrošača u domeni financijskih usluga. Sve skupa će seminar trajati nekakvih 45 minuta sa pitanjima, znači ja mogu pričati 30-35 minuta, ostavit ću vam vremena još za pitanja, tako da možete računati da ste negdje do 15 do 7, 10 do 7 da je gotovo. Ima nekih 15 slajdova. O čemu ćemo pričati? Malo uvoda i statistike, blokada, prezaduženost i brojke kakve su trenutno aktualne u Hrvatskoj i u EU. Greške koje ljudi rade kad upadnu u blokadu, kako cijeli taj sustav blokade prisilne naplate funkcionira, što ne raditi, kako prevenirati, a kako izbjeći kad vam se već dogodi takva situacija. Što mi radimo? Popusti, nagodbe sa bankama, pregovori sa vjerovnicima, sam proces koji ima 4 osnovna koraka. Na dva živa primjera da vidite što smo napravili i što se može napraviti zapravo u toj situaciji blokade i prezaduženosti. Ko nije kandidat, to jest koje uvjete morate zadovoljiti da uđemo u proces što se tiče konsolidacije i restrukturiranja dugova i na kraju neki naši kontakt podaci da vidite gdje nam se možete javiti i na koji način. Statistika trenutno, 200-tinjak tisuća blokiranih, to je dio koji se u Hrvatskoj statistički prati i on je u padu već nekoliko godina, međutim po nama to je vrh ledenog brijega, znači nisu svi prezaduženi blokirani, postoji blokada ne samo na FINI koja se prati statistički, nego postoji blokada i na HZMO-u i kod poslodavaca, tako da netko tko ima prisilnu naplatu aktivnu kod poslodavca ili na mirovinskom, to ne znači da mu račun u FINI da je aktivna blokada u FINI i da su mu transakcijski računi blokirani. Ne moraju biti. Znači mi računamo da je nekakvih 400 do 500 tisuća građana u Hrvatskoj u situaciji prezaduženosti. To je u skladu sa statistikom na razini EU koja kaže da je 14% građana EU prezaduženo, to je na razini EU nekakvih 50 do 60 milijuna ljudi, znači to je društveni problem koji nije tipičan samo za Hrvatsku, nego je društveni problem na razini EU i njemu se pokušava sve strukturiranije pristupiti i dosta sredstava Europska unija, Europska komisija ulažu u to da se taj problem prezaduženosti smanji. On se nikada ne može eliminirati i suzbiti, ali možemo raditi na tome da on bude što manji. Ono što je važno znati, što mi uvijek
ljudima govorimo, znači da blokada prezaduženosti je često neko stanje koje sa sobom nosi i osjećaj krivnje, srama, nelagode, znači to nije nešto što se događa samo ljudima koji su neodgovorni, nego se događa svima jer vam se jednostavno dogodi život, ostanete kratko vrijeme bez posla, padnu vam prihodi, privatni problemi, bolesti u obitelji, razvod, imali smo pandemiju, sad imamo inflaciju i Ruse i Trumpa, znači uvijek je neka viša sila koja vas može pogurati preko tog ruba i to nije nešto što se događa samo određenoj skupini koja se ponaša na određeni način, nego se to zaista može dogoditi svakome. Što je blokada računa i kako taj cijeli proces izgleda? Znači prvo ono što se ljudima događa najčešće, mi imamo godišnje nekakvih 25.000 upita, tako da zaista na velikom uzorku pratimo i zaključili smo zapravo da je sam proces ulaska u blokadu kod svih vrlo sličan i da se događaju iste stvari, znači dogodi vam se neki vanjski poremećaj, onda ga vi pokušate riješiti, mislite da je on privremen i u tom pokušaju rješavanja obično napravite više štete nego koristi. Kratkoročno se nepovoljno zadužite, sad su aktualne pozajmice preko interneta gdje u par klikova dođete do par tisuća eura, onda zaključite da od sljedeće plaće ili od redovnih primanja to ne možete podmiriti, pa uzmite drugu pozajmicu da zatvorite prvu i rezultat toga je da vam ljudi nama dolaze sa 15-20 tisuća eura dugova po brzim pozajmicama, onda vam sve drugo padne u neurednu otplatu, zadužite se na kartice, prestanete plaćati režije, iskoristite do kraja minus po tekućem računu i onda kad vas prva neplaćena obveza kad krene prema prisilnoj naplati, onda vam sve to pada u default, sve postaje otkazano i vi više niste dužni jednu, dvije rate kredita, što je bio možda početak problema, nego više ne možete jednostavno normalno funkcionirati i nisu vam dostupni svi ti financijski proizvodi i usluge kojima ljudima trebaju za normalan život, znači ono nekakva kartica za izvanredni trošak, obročna otplata za, ne znam, podmiriti troškove putovanja, godišnjeg, neke izvanredne situacije koje se dogodi u kućanstvu i vi jednostavno kad krene ovrha više ne možete normalno funkcionirati, mi to stručno zovemo financijska isključenost, a proces kojim pokušavamo tu financijsku isključenost završiti se zove financijska inkluzija, znači kad vi ponovo možete ravnopravno funkcionirati na financijskom tržištu i koristite financijske proizvode i usluge koji su vam potrebni. Vjerovnik vas ovrši, ovršna isprava kreće prema FINI ili prema poslodavcu ili kombinacija, znači sve opcije su moguće i FINA sada ima 60 dana, to je mehanizam koji štiti dužnika, u tih 60 dana sredstva stoje negdje između na prijelaznom računu, niti vi možete raspolagati s njima, niti onaj koji vas je ovršio ne može raspolagati s njima. Nakon 60 dana se, ako se ne žalite na to rješenje o ovrsi, sredstva završavaju kod vjerovnika. Ono što je važno znati, znači ne mora svaka ovrha završiti blokadom računa. Ako vi imate dovoljno sredstava na računu da se ovrha podmiri u cijelosti, račun nije blokiran, nego se samo sa njega počiste ta sredstva koja su potrebna da se vjerovnik naplati, a do blokade dolazi u situaciji kada na računu nema dovoljno sredstava da se dug podmiri. Znači, to je ta razlika između ovrhe i blokade. Ovrha je prisilna naplata.
Znači, vjerovnik ju pokreće na osnovu nekakve ovršne isprave, to može biti zadužnica, može biti izjava o zapljeni na primanjima koje se dostavlja poslodavcu, može biti nekakvo sudsko rješenje, a može biti i račun koji je također pravomoćna ovršna isprava. To sada vjerovnik može pokrenuti preko e-ovrha, znači digitalnim putem, i taj proces je vrlo jednostavan, što nekada za dužnika i onoga koji je pod ovrhom nije dobro da je tako jednostavan. Ako na računu nema dovoljno sredstava, račun je blokiran, to jest blokirani su svi transakcijski računi, i u tom slučaju je mudro otvoriti zaštićeni račun. Znači, zaštićeni račun je mudro otvoriti već u trenutku kad vidite da će doći do neurednosti. Od nedavno, od prije nekoliko godina, zaštićeni račun se može, ako imate e-građane, se može otvoriti preko e-građana, znači preko weba u segmentu koji se zove e-dugovanja. Da bi ga otvorili, potrebna vam je barem neka opomena, ako već ne prijedlog za ovrhu. Važno je da zaštititi možete redovna primanja, znači plaću ili mirovinu, sve što vam sjeda redovno, znači mjesečno. Zaštićeno je 3/4 redovnih primanja, a maksimalno 2/3 prosječne plaće, koje se mijenja svake godine. Trenutno je maksimalni iznos koji je zaštićen 956 eura, a zaštićeni su i svi neoporezivi dodaci u cijelosti, znači prijevoz, prehrana, nagrada, božićnica, regres, putni nalozi, korištenje privatnog vozila u službene svrhe, znači sve to su neka primanja koja se ne mogu ovršiti. Zaštićeni račun se otvara u FINI, u bilo kojoj poslovnici FINE, ili, kao što sam već rekao, putem e-građana, znači e-dugovanja. Ideja oko cijelog zaštićenog računa je da imate dovoljno sredstava za dostojan život. Naša država je izračunala da je to 956 eura, ja se baš s tim ne bi složio, ali opet bolje je da imate neki iznos sa kojim slobodno raspolažete, nego da, kak je davno bilo, znači da se mogu ovršiti primanja u cijelosti ako vi to potpišete i dozvolite vjerovniku. Zašto dugovi narastu 2 do 3 puta? To je ono što ljudi često pitaju i što im nije jasno. Narastu uslijed toga što prisilna naplata ima značajne troškove, i ti značajni troškovi se naravno uvijek prebace na leđa dužnika. Znači, kada vi ste uzeli neki kredit u banci koji imaju glavnicu, na primjer 10.000 eura, banka je nakon nekog vremena taj kredit, to potraživanje prodala nekoj agenciji za otkup i naplatu dugova, ali u međuvremenu se dogodilo to da osim glavnice postoji neka dospjela redovna kamata, postoji i dospjela zatezna kamata, postoje troškovi prisilne naplate, i taj osnovni dug značajno naraste vrlo brzo, i u trenutku kada je on već nekome prodan, tu su kamate, redovna, zatezna, troškovi, i taj dug je značajno veći, i tu se onda, to je zapravo nova glavnica, i na tu novu glavnicu vam onda novi vjerovnik zaračunava zatezne kamate, i dug zapravo eksponencijalno raste i vrlo brzo postane 2 do 3 puta veći od one originalnog iznosa kredita koji ste podigli u banci prije x godina. Ono što je važno, znači morate, ljudi uvijek rade istu grešku, znači prave se mrtvi i ne odgovaraju
ne komuniciraju sa vjerovnikom. Sa vjerovnikom kakav god bio treba komunicirati i treba probati riješiti problem dok se još može nešto riješiti. Znači, ne ignorirati pozive i dopise koje dobijate, ne uzimati, to svi rade, ali mislim sad moramo reći da se to ne smije raditi. Uzimanje novih kredita, kratkoročnih, nepovoljnih zaduženja da bi podmirili samo ono što je dospjelo. Znači, jedini kredit koji ima smisla novi za uzeti je kredit sa kojim radite konsolidaciju svih dugova ili restrukturiranje, refinanciranje, znači kredit sa kojim ćete sve dugove objediniti i rezultat tog kredita je jedna rata, jedna obveza koju možete uredno podmirivati. Kratkoročni nepovoljni krediti, zajmovi i pozajmice koji se uzimaju da bi samo zagasili požar, uvijek dovode do eskalacije problema i s time ništa nećete riješiti. Posudbe od obitelji, prijatelja, opet oni vas bar ne kamatare, to je plus, ali opet nećete riješiti situaciju na način da samo podmirite ono što je dospjelo i ono što je često, što se svima događa, znači krene prisilna naplata, ova četvrtina koja se može ovršiti sa primanja ide, ali vama dug ne pada. Znači vi svaki mjesec nešto plaćate, međutim ne mičete se do glavnice, ne dolazite, to su samo zatezne kamate i troškovi. Da bi se to probalo prevenirati, opet je potreban kontakt sa vjerovnikom i većina vjerovnika će pristati na to da ako dogovorite neki iznos koji se podmiruje mjesečno, da se s tim iznosom podmiruje direktno glavnica, znači da vam dug više ne raste. To se sporazum i takve vrste se mogu zaključiti sa većinom vjerovnika. Ono što mi radimo, mi kad pregovaramo sa vjerovnicima, uvijek pokušavamo zaključiti nagodbu koja je za dužnika povoljna, u smislu da ako se dug jednokratno podmiri, da taj iznos bude uz nekakav diskont. Znači diskonti koje mi kroz pregovore ostvarujemo u zadnjih godinu, dvije, su u prosjeku nekakvih 30%. Nekada su ti diskonti bili i veći. Bili su veći zbog toga što je prije nego što je naša država odlučila pomagati građanima na način da agencije za otkup i naplatu stavi pod regulaciju. Prije toga se sa agencijama su se mogli postići bolje nagodbe. Ovako se sav taj trošak regulacije se zapravo opet svalio na leđa dužnika, ali to je obično tako sa svim mjerama koje država uvede da bi pomogla građanima. Logika banaka, vjerovnika, a i naša logika koju mi koristimo u pregovorima s njima, znači koliki se diskont, kakva se nagodba može postići, ovisi o tome, o starosti duga, o poziciji u redoslijedu naplate, o portfelju za koji iznos je on kupljen, ako je to dug koji je prodan nekoj od agenciji. I znači priča je individualna, ali logika je svugdje ista, znači bolje dobiti manji iznos odmah nego puni iznos na 100 godina. Znači, veće su mogućnosti za nagodbu ako se dug ne naplaćuje, ako je pozicija u redoslijedu naplate loša, ako je dug star, onda se tu mogu postići stvarno ozbiljni diskonti. Naš proces u 4 koraka koja nama izgledaju jednostavno, budući da to radimo svaki dan, međutim nije jednostavno. Vama za to odraditi, za ispregovarati s vjerovnicima i za doći do toga da izađete iz prezaduženosti je skoro nemoguće. Svi ste vjerovatno, ako ste bili u toj situaciji, svi ste probali to raditi samostalno i to nije lako.
ali kažem, nama je lako budući da to radimo svaki dan i sam proces ima 4 koraka. Prvi korak koji preporučujemo svakome je analiza. Zašto preporučujemo svakome? Zato što je analiza besplatna i zato što iako vam možda ne možemo pomoći u ovom trenutku, ćete dobiti kvalitetnu informaciju zašto vam ne možemo pomoći i šta se mora promijeniti da vam pomognemo. Ako vam zaista ne možemo pomoći, osim restrukturiranja konsolidacije dugova, tu ima još dosta mogućnosti da vam se situacija popravi, od sporazuma dogovora o obročnoj otplati sa vjerovnicima do zadnje stanice osobnog stečaja potrošača. Znači, i ako se dug ne može riješiti kroz restrukturiranje, možda se može riješiti na neki drugi način. Ako se ne može riješiti sada, možda će se riješiti za 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu, dvije. Imamo ljudi koji su, mi radimo 10 godina, imamo ljudi koji su kod nas u bazi praktički od početka i kojima se neka situacija promijenila pozitivno. Znači, narasla su im primanja, pale, dugovi su se smanjili, promijenila im se situacija na tržištu rada, promijenili su poslodavca, narasla su im primanja, poslodavac je zaradio bolji bonitet, pa je postao za banke partnere u kojima radimo je postao prihvatljiv. Znači, svašta se može promijeniti. Imate ugovor na određeno, dobili ste ugovor na neodređeno, vukli su vas na određeno 3 godine, u 4. godini ste dobili ugovor na neodređeno i odjednom ste postali poželjan klijent za banku. Dokumentacija koju prikupljamo ju, to je set od 6-7 dokumenata i sve se može prikupiti digitalno. Imamo digitalnog asistenta koji komunicira s vama mailom, ne u smislu da se sad razgovarate s njima, ali za svaki dokument ćete dobiti jasnu uputu na koji način ga se može i gdje ga se može ishoditi. I to je posao koji ne traži puno hodanja. Ako imate građane, većina toga se može izvaditi preko interneta i sve skupa traje dan, dva. Znači, ne tražimo od vas da hodate mjesec dana od šaltera do šaltera. Komunikaciju s vjerovnicima ćemo preuzeti mi za većinu vjerovnika. Ono što je ključni korak u našem modelu je međufinanciranje. Znači, mi smo jedini na tržištu koji sa vlastitim sredstvima podmiruje dugove prema vjerovnicima. Zašto smo se odlučili na taj model? Zato što ako dođete sami u banku, onda vas ne doživljavaju ni malo. Bankama nije posao da troše svoje resurse na ovu forenziku koju mi radimo, da otkrijemo gdje je dug, kakva je njegova struktura i koliko ga se može umanjiti za jednokratno podmirenje. I zaključili smo jednostavno da je to dio procesa koji ćemo preuzeti mi, preuzet ćemo i određeni rizik, ali mi iza tog našeg portfelja stojimo zato što radimo sa ljudima koji žele aktivno raditi na svom izlasku iz prezaduženosti, koji imaju potencijala da sami izađu sa vlastitim primanjima iz prezaduženosti i koji nakon što to odrade, nakon ovog zadnjeg koraka kredit u banci, će tu obvezu u banci uredno podmirivati. Pitanje svih pitanja je zašto pobogu kredite zatvarati novim kreditom, zato što je, kao što sam rekao prije par slajdova, jedini dobar kredit je kredit sa kojim konsolidirate sve dugove i gdje imate jednu ratu, jednu obvezu na redovnim primanjima koju možete uredno podmirivati bez da vam remeti kvalitetu života i imate tu obvezu za koju znate kolika je i ona ide prema nuli. Kad ste pod prisilnom naplatom, ta obveza ide obično prema beskonačno, a ne prema nula, jer dug raste, a ovo je nešto za kad čim platite ratu svaki mjesec, dug je manji. Ono što je važno
osim tog rasta duga je izlazak iz prezaduženosti i ponovo mogućnost normalnog funkcioniranja, znači bez svih onih trikova kojima se morate dovijati kad ste u blokadi. Financijski proizvodi i usluge svakome trebaju za normalan život i mi vas zapravo vraćamo na to financijsko tržište da možete normalno funkcionirati, ne znam, i investicijski i sa svim onim što vam je potrebno za normalan život, od putovanja godišnjeg, nekakvih situacija, adaptacija u kući, stanu, znači sve ono što vam treba za normalan život, nekad su vam potrebni bankarski i financijski proizvodi. Dvije kratke studije slučaja. Znači, ovo su neki tipični slučajevi koji se kod nas pojavljuju, tipični klijenti sa kojima radimo i tipični problemi sa kojima se srećemo. Znači, uvijek naša intervencija završi sa nekom nagodbom. I uvijek originalni dug ima strukturu gdje ima i nekih elemenata koji se mogu otpisati, tipa zatezne kamate ili troškovi ovrhe. Dug koji raste pretvaramo u dug koji smo skratili koliko god smo mogli kroz te pregovore sa vjerovnicima. Ova dva slučaja su živa, sa živim ljudima. Na našem webu imate dosta testimonijala koji isto uključuju žive ljude. Nijedan od tih slučajeva nije izmišljen, samo je različite su situacije, ljudi nekad nisu spremni koristiti pravo ime i prezime, neki se predstavljaju inicijalima, neki se predstavljaju punim imenom i prezimenom, neki su pristali i na to da se objavi njihova fotografija, znači slučajevi su živi i stvarni. U ovom slučaju smo spustili dug za 39%, znači za 7.000 eura. Trajalo je kratko, ne traju svi slučajevi kratko, neke vrtimo jako dugo, ali zaista ovisi od slučaja do slučaja. Ovo je druga varijanta gdje se često događa u ulasku u prezaduženost da imate puno vjerovnika. Obično to krene sa nekim kreditom u banci. Kad vam kredit ode u otkaz, to jest kad vas prvi vjerovnik ovrši, onda vam obično pada i kreditna kartica i minus po tekućem i obročna otplata, pa prestanete plaćati račune, pa onda to bude i struja i plin i telekom. Znali su nam se prije kod banaka partnera čuditi kao pa on je dužan i za struju. Pa je to uvijek zadnji korak, znači krenete od velikog duga i onda ste na kraju dužni i ove stvari koje su relativno male u apsolutnom iznosu, ali kad ne možete slobodno raspolagati svojim sredstvima, naravno da se to događa. Ovdje smo isto nekakvih 30% popusta postigli. Ono što je kod cijelog našeg procesa važno je da nikakvi troškovi ne postoje koji se trebaju platiti unaprijed i svi diskonti koji postignemo su vaši, su dužnikovi. Znači mi nismo agencija koja će otkupiti dug za 20% i vas teretiti i dalje za 100%. Znači mi ako spustimo 30% duga, tih 30% je vaše, a naša je naknada sa kojom ste upoznati od samog početka, koja se plaća na kraju, tek ako uspješno dođemo do realizacije kredita i plaća se iz kredita. Nije ideja da se i mi popnemo na sve dugove. Ideja je da vi možete, nakon što se proces uspješno završi, normalno funkcionirate i da nemate više nikakvih repova.
tko nije kandidat, zapravo što su uvjeti koje morate zadovoljiti da bi ušli u proces restrukturiranja. Morate imati redovna primanja, morate imati ugovor na neodređeno, kreditnu sposobnost matematičku koja je dovoljna da podmiri jednokratno sve dugove uz diskonte koje mi računamo da ćemo postići. Morate raditi kod poslodavca koji ima zadovoljavajući bonitet, jer mi moramo gledati izračun kreditne sposobnosti bankarski, mada nismo banka, ali rezultat cijelog procesa je banka. I ono što je dobro, to je prednost, ali nije uvjet, je da su dugovi stariji. Ako su dugovi friški, teško da ćemo ih moći smanjiti, bez obzira na to koliki bili. Uvijek je ona priča koju sam pričao prije, dobro je da je dug stariji, dobro je da se ne naplaćuje, jer su vjerovnici onda puno spremniji za nagodbe. Ono što je, ako nemate uvjete, također se javite, prođite analizu, ako imate redovna primanja, možda nešto, uvjetno rečeno, ne štima s poslodavcem, znači nema zadovoljavajući bonitet, ima premalo zaposlenih, ali to su stvari koje se mijenjaju na tržištu rada. Promijenite poslodavca, poslodavac popravi svoje financijska izvješća, znači ako nešto nije moguće danas, možda će biti moguće sutra ili za par mjeseci. Prvi korak je javiti se, znači možete se javiti svim kanalima i preko weba i preko Facea i pozivom i e-mailom. Analiza je, kao što sam rekao, besplatna, brza je i povratnu informaciju da znate na čemu ste, ide ne ide, ćete dobiti vrlo brzo. Zašto mi? Mi smo jedini koji rade taj izlazak iz prezaduženosti na transparentan i strukturiran način. Radimo već 10 godina. Pod nadzorom smo Ministarstva financija, uskoro ćemo biti pod nadzorom Hrvatske narodne banke, jer se zakonska regulativa mijenja negdje pred kraj godine. Imamo suradnju sa 6-7 banaka na tržištu, posebne uvjete suradnje. Šta znači ti posebni uvjeti suradnje? Da ako dođete sami u banku nećete moći realizirati kredit, a preko našeg kanala ćete moći. Zašto? Zato što se naši portfelji u bankama prate i zna se da su naši klijenti uredni. Kod nekih banaka čak imamo i jamstva za urednu otplatu našeg portfelja. Spremni smo na taj rizik zato što radimo već dovoljno dugo da znamo šta možemo očekivati od naših klijenata. Troškova unaprijed nema nikakvih, znači mi ulažemo vrijeme i trud da bi došli do kraja. Ako dođemo do kraja, onda za to vrijeme i trud imamo i naplatu naše naknade koja ovisi o dva elementa, koji je iznos sredstava koje smo angažirali, znači koliki je iznos međufinanciranja i koliki je iznos kredita za koje smo posredovali. To sve skupa je u skoro 100% slučajeva značajno manje od iznosa koje smo vam uštedili kroz nagodbe sa vjerovnicima, a teoretski čak da to i nismo napravili, trošak blokade je nekakvih 12 do 14% na glavnicu godišnje, naša naknada je ispod 10%, znači računamo da ako ništa nismo uspjeli ispregovarati za godinu dana, vam se matematički cijela operacija isplati. I ono što je na kraju, osim ovog svega što sam nabrojao, naš suvlasnik je jedan od dva investicijska fonda u Europskoj uniji koji su takozvani social impact fondovi, znači koji ulažu u projekte sa mjerljivim društvenim učinkom, znači da je cijeli model prepoznat i malo šire. I ovo je zadnji slajd, tu su naši kontakt podaci, znači kao što sam rekao, možete nas preko svih kanala kontaktirati,
ako nam ostavite upit na webu, dobit ćete, povratni poziv će se dogoditi u istom ili u drugom danu, osim ako nam ostavite upit u petak popodne, onda ćete se strpiti do ponedjeljka ili utorka ujutro. Ako nas nazovete i ako se ne javimo, vratit ćemo vam poziv, budite strpljivi, imamo dosta upita, ali trudimo se na sve odgovoriti. Do sada radimo 10 godina, znači 2016. je firma otvorena i do sada smo deblokirali preko 5000 građana, a upita imamo, kažem, godišnje nekakvih 25 000. Ne jave nam se svi nakon što stave svoje podatke, javi nam se otprilike 50% ljudi, ali računamo da godišnje odradimo od 12 do 15 000 savjetovanja. Ne možemo svima pomoći po ovom našem modelu, ali možemo im dati savjet šta napraviti u situaciji u kojoj se nalazi. Evo, to je to od mene. Ja sam svoje ispričao, sad imate pravo na pitanja. U projiciranom smo vremenu, znači još nekih 50 minuta. Ako želite nešto pitati, ja sam na raspolaganju. Dobit ćete snimku webinara i na mail, svi vi koji ste se prijavili. Tako da ako vam je nešto promaklo, moći ćete si i ponoviti, ali svima preporučam da se jave, pa nakon što se javite, nakon što odradimo analizu, bit ćete puno pametniji. Ok, ako nema pitanja, ja vam svima se zahvaljujem. Preporučite nas rodbini, prijateljima, poznanicima. Seminare, webinare ćemo raditi svakih par mjeseci, tako da onaj tko se nije uspio prijaviti na ovaj webinar, bit će prilike, nije zadnji. Hvala vam puno i puno sreće svima želim. Bog, doviđenja. Doviđenja. Pozdrav. Bog svima.